Амжангастын көрегнерже көргөндөн орга аарыгды чүнү канжаарыл аарбасын дэштин. Чүнү канжаарынга орган аарбас асуулсахан аарыгды алса ол аарыгын гөлleri эвеш боор. Чылда хана ода чаанса да бир катта баар. Айтыр турсын. Он сонда чүнү канжаар боорда алса ол кылыр жүрдүгчелер ишигендиган бирле эмнетир арак жеже бар. Токтамы бирле жеже халып туруп бер. Ындык жерлер неге эбес ана одула бажыңга огаш ажылынга кылыптар чүнү канжап болор деп. Ындык айттырып турсын берес деп айташтын. Аңа харлалыңаржа. Аңга ажылды устарга болса кылыр жерлер чи өскө борбойт. Ам колла индиги ихөрүнүн ажыл дери олар ажыл болгоштун аажы көдөрөр ажыл ойда. Яштын олар да айлыстын оргасы арттырар аажы көдөрөр оргасы арттырар. Ам кол киши кандык да артык чарыгдалдар жокка ол жеңген кол эң эки жерлер калас болуш кийин да болдун каласына түшүндүрөр жерлер болду. Улууландык андык за жок канан чилесин ийги жергенин жерлери дээрге биздин бодун кирсилгеси жок болгош төлөөлүк болду. Яштын амбис болса эң эки болгош халас андык жерлерине кылып турабыз болду. Кылып турабыз болду. Эң колжа физкультура рожу. Ол же колдаадырла хадын олар ажылдуса хамажы. Ам физкультура чүнү канжап турар деп айтып турсун берести бе. Физкультура болса көргөндөн шыңганнар ажылдап тура шей. Олар айлыстын болса быжыгланыр ажыл болгондо физкультура болса быжыгланыр шыңганнардын быжыгланыр ажылдын өскөртүп берген шимженин ажыл дешилгетиптер. Шимжебеге дээрге шыңган соларап туранжак дээрге хан эргелесе эки жег дээр. Кыса ээрши сол дээрге да хан эргелесин эки жегинин темдеги болуп турат. Физкультура хан эргелесин экиштип жок. Ол дээрге шыңган жерлерин агарлаттыра боор, тындырттыра боор, жеңгер турардык апа. Жаңгыштын албан туруулук же физкультура олар суу ажылдыктарга орга моюнга амаштыр чупту шыңгандарны айдадыр керек. Ол оң сонда ол физкультура чүнү канчап турар деш баса чүнү апкап турар дээрге ол мында үр олургандан быжыгланып баан шыңган бар. Кады шыңган же хан эргелесе чоолун чорбайн бар. Шыңган тынып чадап тура боор, чемнемейдир. Оны акпап жок. Оң сонда тараасында болса ар жөгөдүрөр ажылдык устарга баса чогум физкультура кылып болду да. Яза да хан ол ажыны кайхире көдүрүп турар. Олмаса мажап калып. Кезейте ажылды шагыландык ажы көдүрүп туруу болса, жарга ол жокто да шыңганнары шул сайжырак бейинди болор. Ижаңгыс ажы көдүрүптөргө арты берилди шыңгандар болса, ону физкультуралап жогорту шыңгандарны быжыктыра керек. Bir günde bir dengzi gödürüpler, arazına günde öske dengzi gödürüpler. Çoğurtu şınganlarına aylat çoğurtlarga olar bıжыккаштын üyesi geerge arjı gödürüplerge kemdey berbes, şılay berbes, kan kadırlı berbes ındık bolur. Yaştın скульптура баса хан arjı gödürür, ajıtı ustara hamajıp durar boldu. Ondan gıda arjı gödürür ajıldı ustarının жаңгызла шыңган ажылап туруу болуп Оразы шыңганна мага оттур көйдүрө шыңгандар жаңгыз ол эс болуп турат. Ишинин шандырынын шыңганны, кыдыккы шыңгандар дейт. Аңган шыңгандар бар. Ол арткан шыңгандарына болсо физкультура ажылдатыр болуп турат. Оларны айдаттырга эмнеттер жаңгыз айдат тура шыңган тыштаны берүү. Жаңгыстын утказы ол болуп турат. Идүү арчыны кылып болду дерге, бот массаж кылып болду. Массаж дергем үчүн уткаштын нугуптарыбызда нугуруска чуган жапар. Азахан хан эргелесе эки жир жазата физкультура ашкаш эки жебес болот. Өмөйдөн жазата эки жир кадыкпан шыңган шырыңма суларай бир, жымжай бир болот. Жегесе көңгөдөн ар жөгөдүр да ажылдыктын шыңганнары кады эгилер. Кады жени чымжадыр керек. Үр олар ажылдыктын баса кадык бар ошунган ону оза чымжат тура болот. Жаңгыстын бот массаж керек iyi de algada gerek, iyi kevirinin ajılığına gerek olacak. Ayağı da kılap olur mu? Onun sonunda 3 duvar kılır
жөдерге шөйер едінде шынған зейлеріне өтсе үл быжыглана аштырған шынған қадық бар, жолдайық бар ол. Ам жолдайық барғыла оң ол жүздің жағында тұра жүздерінің ажылдар жүз шоғылық шымденмез ап бар орады. Жолдақ шынғанда тұдаш тұрар ап бар, шынған жолдайырғыла оң соңында doğurtu fazla qadıp durar bu. Fazla han ergildezi asqırap durar bu. Çok jemdik sırrı harılza aldığındı bu. Жаңғаштың ол жолдайық баған жыңғандарына шөйттір керек. Ос изометрическая релаксация деп жай бар. Оны ам базак, таразында биденге оны сайғырар біз. Жолдайық баған жыңғанны шөйер. Ол ды болды. 14 туар қалыр жедейді, шын алдынар олды. Ол жақан қолдуыла емнеттір ар жөг өдірер, ажылды ұстара қамашын болған. Ол емнеттір ар жөг өдірер, ажылды ұстарға олза, емнеттір айлат бұра шыңғанны жи қамнар керегат. Өске шыңғаннар жай, ол ажылды база үлер керек болды. Жаңғаштың ол ажылды үлептерге ол шыңған емнеттір оранчылауыз ап бар ол, емнеттір ажылда өндірер ап бар ол, аны өйінді айлып. Жаңғаштың орға арбасы ол. Жаңғаш бошып жәнәм көргіз тұрғаштың тайбырлар разында. Андызына моңғай ана ниетсізді достық бағына жай.